سوسیالیزم ده اصرار دمروبون ده اصراره ام تنیجی گلی خواه فداکاری دخوازن. داوید اکرون برز جالان PKK د سالین داویدا بالداریا کردین لی ترکیه قزنج کریه و حتی دکاره بگوتن آلیکاریه که خورجی تگرتن سدما و چیه؟ عبدالله öcalan پر وکریه هرچندی سینوردار بیجی گردای برسفتانا بریکرینین دیروکین گلیمه دیسا دوی نیجی بیرکرین یکم جاره دناوا PKK دا جبوی گلی کرد به فداکاریک مزن دما حوجهجی کرد مرجین هری زحمت دا به تناخوه به هزاران مروین لهنگ جاناخوه فدا کرنه. جبوی ناسنامه نتوی دموکراسی و گل جاناخوه فدا کرن. جهلا گل وجی اف دیتن و نرخاندن سدما هری بینگهین آوه بالداری و پشکریه. گلی کرد ده دیرو که دا گلک جاران حاتیه خاپاندن. لورا ناخذ یک سر باور به هر ریبری بینه. چه دمه به جاوین خود دید جبوی بی فداکاریا هری مزن تکرین جانی هری هیجا بلهنگی دیدن و خواه جوی نادم باش. بله وی دمه هبون و تونبون خواه سفربری و تفگری دیگه بشکری دیده و دبه آلیکار یا دبه جی اوه. PKK به تاکتیکین راست 20 سال زیده تره پیشکفتنکی را بردگه. تفگره کو کونشوپیا ایسیانگریا باشورو ده دیروکا کرد گره جران حتیه دیتن و ده پیواجوک چند مهاندا ریج انجام پر خراب را وکری در باز کریه. تفگره کو سایه هما به ایسیانی را نه خودی خزلتک بین کفتنیه. برواجی ایسیانا کو به یک کسی من بخوره دای دست بکرن مزند به ما ایسیانا یک کسی بر به جهاتیا شری گلری و بر. اف جیبو سدم کو گلی ما حیران بمینه و وکه موجزوی بنرخینه. او بویر یکم جارده دیروکا کردستانی دا بکتی. گر براستی جی هندو خازن راده و پشگیری فیم بکن دوی مرو و راستی دست نشان بکر. جبر کو گل جهمو ایسیانان بفکاره. جبر پرزیو هاتنه چوساندن و ریج استاتویه خرابتر را وکرنه وسا حسان پشگیری آخوان ندادا. هر کو انجام پر سرکفتی و نبین کفتنا تفگرامه به سالانه دمشینه دیتن بالداری و پشگیریک به هم پادرکت هوله. تنی جبینگا و پانزی تباخی و تاوی ترورک برهم کو 10 سال باش وحیش به هزاران مرویر ما به شیوه کشتینین کلیاری وان ندیار هاتنه قتل کرن میلیونان جگوندین وان هاتن کش کرن برچی هاتن ایشتن به سادان اشکنجهان را درباز کرن 10,000 جی هیجی گرتینه گر او گل هیجی به پشگیریک مزن به هر تشتی خواه و پشتوانی ها پارتی دیگه جبر او پارتی جی هیجای گل خودی دیروکک لهنگیه. جبلی وی به تهجتی و سدمی وی گلی پشگیریا و پارتی ندکر. امتنی جگلی خواه فداکاری خوازن. مجبلی آرمانجین هیمدار به کاسی مسکاله که جی تو برجواندی نداوی گلی و به برجواندین هیبری و گری ندا. برواجی دا آستا هری بلندا هبون و تنبون خواه فداکر. مجی پارتیک دا آستا افسونی دا و به پیشکشگیرنا هزاران شهیدین لهنگ و جوهره و پیشگیریه گرد. سدمین هری بینگهین ام پیشگیریا مدکن اوه. البته خباتین مین پروپاگاندا یک برفره و رخصتن کردن دهمو شیوه این تکوشینی دا چه بونه؟ جگریلا بگرن حتی کامپانیا این تکوشینا آشتیانه همو به شیوه گنجاو کردن مریتی جالی تاکتیک وجی لگوری هر دمه گاوین راست و خواسر آویتن ریج خردبونا باوریا گد را وکر. وکه سدما دویم جبو و صفبونا رخصتنک وسا بردوام دکن او جهر کودچه علاقه و پشکریا گلیمه زیده دکه. کومارا ترک دجمنی هر تشتی کو کرده. داوید اکرون برز جالان چارەسەریya سیاسی یا و جبوی حکومتا ترگوتی دیم باخون و برسوین چاوا گرتن. عبدالله öcalan رژیما برانبری ما جبرکو خودی خصلتک دیواری جکوره مخابن بانگوازین ما نابیسه یانجی نبیستی نیسته همه وکه امجه دیوار را باخون رفشک درد که و هولی یقین ناکم دی جهانی دا رژیمک افقاسی حشک هبه. هنجی پر باش تزانن کو دولتک مزن
وکه دولتین یکیتیا امریکا لهمبر گلک پرسکریکان بالداره و سیاسی نیز دبه. لبلی رژیم ترک ده دیروکی ده هرتم برحم نیزی گلان بویه. هری داویجی او قاز ببریاره کو گلی کرجی دا کرتینه و چکاز مروی و دموکراتیک به بلابه ناخازه یک دنگی بناوی و گهدار بکه. ده هزره دما گهدار بکه و تاوانبار بیدیتن. نچارم و راستی جی دیار بکم. ده هزره کو پیوسته هبونا وی گلی ناس نکه و دیروکاوی انکار بکه. البته او جی دبه دیروکاوی یا سردز دیروکا هو بر و دیروکا تاوانباریا مزن دی دیروکی تاویدا تجاری هبونا تملتی ناس نکر و حتی داوی شرط کرن. بقاسی کاری تنکر یه نکاری تنجی بکه به دربه این گران و روخاند هلوشان و وکیشیا. هلوستا همان پولتیکایی لهمبرگری کرچی دسپینه. حتی داوی به بریاره کو هبونا وی انکار بکه و به عردیرا بکه یک گرسر نخجی و وکیشه بچه. جبر سدما و کوناره دیروکی نخوازه قیمت بده نزیک بونا هری بچوک آب مروی و دموکراتیک. مسوگر پرسکریک ندا خویانین ما انگو ناین فهم کرن آنجی پر رادیکالن. نا ده فلسفه اوی نیرینا ویا جیانی دا جیجه تگل و چاندیرانینه. لورا اوقاز هار و هوانه. کسین کومارا ترک و عثمانیان جنیز و ناستکن دکارن باش ببینن کو وکه شیوه سردستی وان لهمبر گلی خوشی چکاز اوتوریتر و دش دموکراتیکن. نخاسم لدیجی گلی کرد خودی فراستک کام باخترن. جبر کو اوکاز ایسیان هاتن لدارکستن هموجی برحم چوساندنه. نرخاندنک دمیرل آوکه او ایسیانا 29 امی ویجی بچوسینن هیا ایرو لشیلی گود. لترکی پرسکریکا کرد نینه. بله گلی کرد و پرسکریکاوی ناس ناکه. دما وصا به آسایه کو داخویانین مجی وکه لدیوارا بتون بکوین و وگرن دوی مرو شاشواز نبه. براستی جکادا ناونه تاوی دسری دا جی دولتین یکیتیا امریکا جبر برجواندین استراتیجیک دما هزیم بنگهین جلیکن پال پشتا خواه هونی جی ببینن امچکاز به هلوستک خرابکار را روبرونه و تجاری داخویانین مگین بانگا چار سریا مروی و دموکراتیک جی گهدار نکن. هرچندی امهنک رفورمین ارینی جی پیشنیار بکن قد ناخوازه ببیسه. رخصتنین نبه پککی را مسوگر تلقای خواه به تگوشینا چکتاری را نینین جهنه ناخوازه به وان را جهه دیتنه بکه. جبر دجمنی هر تشتی دناواوی دا کرتهیه. مسوگر راستیا کو پیوسته دولتین یکیتیا امریکا نخواستم بنابینکاریا و بپینه اوه جبو او دیوارین جکور بین نرم کرن بیدیوی به هفدانین وحیه او پیوی را وحیشی جبر کو هون پالپشتا وینه یقین دکم هون نالی گری او قاس دون بونا وینه جبر کو او تاوان هری مزن آمرواهی و کرکرنیه خطاب وجدان هوا دکم گلو هلوستا مروی و دموکراتیک لجم که میجیک کریج گرتی دلک جبتونه لجم که دوی هون دست نشان بکن. پرگالا فدره جبوی گلی محوجه داوید اکرون برز جلان امبشن حکومت ترک جبو که امنته و کل چار سریا فدره برچاو گرد. گلوی اف چار سری بباندور به جبر رژیک مزن کرد لدروی باکوری کردستانینه لستانبول İzmir انقره و جهندن دیجین. گر هون چار سریا فدره وکه ریا کمکرنا ایشن کرد نابینن آلترناتیفک چاوا دبینن. عبدالله Öcalan مدل devlet آخوا بینن برچاو هونی باشتر بنرخینن پیشکسنا پرگالک فدره چکاز راستکینه یا نا. هر وها ام دکارن فهم بکن چار سرین جدا جی چاوا دکاره بین پیشکستن. راسته بری ارتشتی هما نیوی کردان لباجار متروپولین ترکیه دیجین. لبلی راستی یک جیهه هیجی ولاتک کردستان که خودی سینور و پرانیا کردان لی دیجین هیه. امجی بیر نکن هیج بری زاینی در رجاتا 10,000 کاسه نفوندا راستیا که بحثا نای وی ولاتی دیگه هیه. ترک انجاق پشتی زاینی ده 3 سالا دهاندا گاوا خویا یکم داویجن ور. دیروکا ورجی وکه ترکیه پناسه کرن 3 سالی درباز نکه. حتی دما که هبونا کردان آد دیروکه دا 4000 سالی درباسته به هبونا ترکی جی دنوا 3 سالی داویدا ام دزانم که نو هول ده وکه نتو بحثا خواه بکه.
Van jîdanên aliyekê mînak heman netevin hûn çima pergalek federe saz dikin. Hem jî 52 devletên ve yên federe hene. Nexwe çima pergalek federeya milletê ku welatê wê û navê wê di nava mirovahiyê de herî kevne nebe. Her wiha sedema mirovên me gelek li metropolane ji ber zext û îşkenceyê ye. Ev girseya Kurdistanî pirsgirêkên gelê Tirkiyên li aliyê Rojava jî giran dike. Elbet ev bixwe jî di nava mercên jiyana pir giran da dijîn. Pergalek federeya pêş bikeve ve di carekî de milyonan mirov vegerîne welatên dayîka wan. Li Ewropa jî nêzî 2 milyonî Kurd hene. Em dizanin ku ev jî ji ber zext û sedemên aborî koçber bûne. Bi pêşketina pergalek federe ve ev jî bê ku li serê Ewropa bibin bela em yeqîn dikin dê ev jî vegerin welatê xwe. Pirsgirêka Kurdên din jî dikare di çarçoveya demokratîk da bê hizirîn. Piştî ku demokrasiyek berfire ji bo Tirkiye jî derbazdar bû, Kurdên li metropolan jî dikarin ji bo xwe dibistan vekin. Dikarin saziyên çapemenî û weşanê pêş bixin. Em çima ji vê ra seyir dimînin, ji ber ku wisa bû, çima fikarên me hebin. Li gorî pîvîstiya demokrasiyek berfire yê dixwaze wê li Tirkiye bimîne, yê dixwaze wê derbasî Kurdistan bibe. Pergala federe ji ber sedemên dîrokî, civakî, siyasî û çandî hewce ye. Tenê li ber firehiya erdnîgarî û belavkirina şîniyan nêrîn û gotina ji pergala federe ra ne destdayiye, hûn jî pir baş dizanin ku ne li gorî rastiya dewleta we bixwe jî. Ma dikare şêweyekî jî bêhizirîn. Dema min dest pêkirî jî diyar kir, şêweyên yekîneyîn cuda hene, konfederasyon û şêweyên yekîneyîn nerim hene. Dîsa şêweya otonomî heye. Ev hemû encaq piştî ku hevpeyvînek siyasî bi şîweyek berfire şîndar bû, dikare bê nîqaşkirin û encam bikin. Feraseta beremberî me ji ber ku bi dîwarê ji kevir hatiye hûnandin, naxwaze fêm bike em dikarin di bin navê kîjan şîweyên guncav da devletê jinûve ve saz bikin. Ango şîveya devletek li gorî neteva gelê Kurd û daxwazên wî yên demokratîk pêkanîn û ev di zagona bingehîn da dest nîşan kirin ne ku bê derfet e. Heta ji bo derbastkirina vê alûziya giran rêya herî rast e. Em jî bîr nekin, îro Tirkiye li cîhanê qeyrana herî giran a aborî, civakî û siyasî dijî. Her wiha sînorên navnetewî tengav dike û terorîzmê disepîne. Rêya derbastkirina vê jî binesaziya devletek ku bi hevpeyvînên siyasî pêş bikevin ra derbikeve holê. Ji bilî vê ji bo Tirkiye rêyekî din a derkeftinê nîne. Di sosyalizmê de ısrar, di mirovbûnê de ısrar e.